Alu mai ele whaapoponga o telefon mai sa mua le nei a solulu, e meo lo o te tupu isi o tātou atu no. Sa i ele fina ngalo nisi o fio anga po i tumalo, o le teuteu ino a ai ma le whaamata ngofie ino o lātou a fio anga, ma le tui nātou atu no te tasi lātou te whaalau iloa ina lātou ta ngā vai, po a foi ni a wala po teuteu ngai fiso ta i matu maanga nu o ia atu no o le amalanga mai, ele fontanga te tai malo le tau pulenga, o le āsia sia tua ia atu no o e āsia i lātou, e mōli mawina lātou tāpenanga, e pei ona ua silia ma le lua masina o tāpena nisi a fio anga po i tūmalo. Na whaamanino le fionga le tika i o le atu no, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, ele o ye se fuanga aloa ia ai o te manatu ele ia se tunu ue ele fia mo se ava no fa pe fai foi fa te inga o le tupu petania na mai alo na mana onga ono la fio i sium fia mo se ava no ai felo ai male nu ele foi la fufu ai ole pe ole amawatu ele fisili ia ole me pengo fia na fai da fa pe mo mia ole tato vai tali malo ole amana ia foi leo o tunu ia o mai ia ai tato tele fa malo sia fo se mai se fina ngalo o malo pe fia sia lato nu ia wa adopting ia lato peitai ele i tu ua fo i lalo le anganga fia whaafetai ele fionga le tamaitai pāle mia, tā penanga a fio anga te tasi. Samoae ma eula o tau rangalango i le tātou whamoe i le mata watu i fio anga ma la alafanga i le tu sisifo i le malanga mai i le malai valele o lo opuno wa i ai pulenga ma malu a li i mawhai pule ato ai ma tina ma tamaitai o vainga mata ngofie i te unga o ai mawhawa ai. Ia o se whatupu malosi, ma o lo o atangi ai le tātou loto nu, ma le tātou tari malo, e ilo ai si o tātou atu nu. Whaftai tele le ngā lulue, wha malo le tō wha. Le fionga le tita i o le atu nu, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa. E le lisi ato malo o le a whaatasi mai le fontanga te tai malo le tau pulenga, wa whaalau i loe le fionga le tamai tai pāle mia, o loo au fie i mātunu e tolu, o loo malanga mai a lātou tupo. O loo ua whaailoa mai le awai uma o atunu ue 5 i le li o malo le tau pulenga i le fontanga. E to tolu tupu ua fuafua e afio mai, e au fiai lana mai estete le tupu o Peritania, o le tupu o Brunei, ia ma le tupu o Eswatini, o se tasi o malo o Afrika. Ai tolu sifuru whaururunga o malo o le a awai mai. Whailo foi le fionga le tamaitai pāle mia, e se furuma le lua komiti ngā lulue le fontanga le nei, le ua vai atu iei i lātou ia mai mtanga luenga SS le malo, wa ofo mairo lātou te mea fesoa soani atu ai mtanga luenga te itasi, e lātou te ngā lulue te tonu i o komiti. E se lau fasa furuma le 5 le autu stala ma le au fasa le lau, mai isi atu nu o lalulangi e au fiai ma Samoa, o le atu fatasi le fasa le lau wina o le nei fontanga. Sau nofia me, o le fontanga e amatalia i le asoluse furuma le tasi, anga i lea soluse fumaleo o kitopa, ma e lua afe le au wha i o potu o faltari malo ma falta itasi lea ua wha mautu, ma ua tāpena, mo le au sofono le amalanga mai, ma leisi afe o potu wha au popo, ma ile wa ameli leo le ataula i le wafui ma tāhutu. E leo mawhaio na au si el tāpenanga anatanga ringo soifua maloloina le atunu, leo no ofi mal wha mai o le M-Box le ua pepesi nei te tonu o atunu e se fumal whao le lalulangi. Au lea e malanga mai o lātou sui le fontanga malo le tau pulenga. E leo no mawhai leo ona maua mai e le mtanga ringo soifua maloloina, le tui mo pui ngō lea wha mai, pe ona wha amanino le ofisa sili o le soifua maloloina,
E taungata tele le tui pui pui, ai le o lavlavea fo i le ngō Samoa i le lisi, o atu no, o lo o ave i tui pui pui o le wha mai. Isi wha mai na coast, ai o description o lava national sort of Central Africa, na i wha mai, kau isi fo isi, wha mai isi, o lo lani. Ai basically o mea lava na o taku border protection leva, a taku concentrate ai, o isi o le airport screening a umai, a passengers here, o mai a misa, vaenga leo mai hai atu nui e masa o nia putero, te le wha mai. E silia i le tolu afe le au whai o le ausu fono le amalanga mai ilo tātou tunu o le masira fau. Peitai e le o matua manino mai tāpenanga a le vaengol soifo maloloina. I le wha mautu le malimauti noa, e mawhai o na tāo fia le o no ofi mai o le siama o le wha mai le nei tuto no Samoa. Ai wha pena foi le pui pui ngā o le au whai ngā ruenga, o i la tau foi o le atai mua, e le uru whale mai o le ausu fono i le afon tanga. O se awa no whaamanuianga na tā ua nisi o te mai ta ina whaasoa o tau sala e se fulma le 5 tau vao le nei fwoi tau sanga na maua ma le fionga le te mai ta i pāle mea lātou te whaasoa ai ma whaamalo si aulo lātou lumana i wha te mai ta i Samoa e whaatu mawina lo lātou tā ua ma le whaata waina o le tā ua o tū maanga tau sili le te mai ta i tau sala e loa i Samoa i le lorangi. O le afiafi nei o le awha tau te iai le vaenga mua le tauvanga i vaenga e wha o lautongia. A o isi vaenga o lo wha ngā solo pe na amata mai le vaiaso te nei. O le vaiaso nei, ma tau lunga i le wha ai unga le vaiaso i le pō le aso tō nai. E loa i le tausala o le awha apaleina mo le tausala lua afe lua se fulma le wha, lua afe lua se fulma le 5. E se koe lea whaalongona sa mahua a, ua maua o lea wanoa wha aro, ua maua e mātou, ma nai o usa tau wā, e whaatasi ma lea Prime Minister. Ia sa whapeona whaasoa mai, ilana ia fo ia experience, ilona o langa tuputupu ai. Ia le a whailea ma a wala e taita ina i foilo o wau ia nei tangata, ia mala o savalinga i leo langa. O tala fo wia mai lo tātua tunu o le ni aso, manu te leido fo fuanga o le a whenga iai, whaasoi fo ia.